مثل البهار على خديك والأنام نأم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يطارد اللذات بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي يا شفاعته لكلها من الأهوال مقتحمي يا لائمي في الهوى العذري مادرة مني لا حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مال بهذا الكتاب ثم إلى رسل بهذا المقام الجد عبد وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأموات وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa ruwiya La ilaha illallah wa ruwiya lan den riwayataken wa ruwiya lan den riwayataken apa sing den riwayatno wa ruwiya lan den riwayataken anin nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sing den riwayatno inna sahibal yamini sak temene malaikat kang jaga arah tengen iku aminun kena den percaya aminun mon amin maknana sirat doa muga-muga nyembadani Tuhan ing penyuwun kula amin aminun wong kang kena percaya aminun amanun aman mangka monatu aja ruga huru amin 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 apa amin 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 dia amin amin
Nabi tot cetot sami. Amin tot men. Metre matu nereng lagalero. Mangkana amin seneka ya. Mon aminun kena den percaya. Al amin. Inna sahibal yamini sak temeni malaikat kang tukang jogo arah tengen iku aminun kena den percaya ala sahibi shimali ing ngatasi malaikat kang jogo arah kiwa. Fa idza amila al-'abdu sayyi'atan wa arada sahiba shimal aneka nerangaki tentang tugas malaikat saanya mah kiraman katibin. Ana pemeknya malaikat kiraman katibin deki bade penjelasan insyaallah. Di malaikat setugas atau kang nyatet segus-bagus tok. Malaikat tugasa kiraman katibin gak dinto tugas hanya untuk mencatat amal sebagus. Nah bila nyatat amal secoba malaikat kiraman katibin ini ketodus. Saya nyatet atau dus karena beliau memang biasa nyatet bareng sebagus. Nah mereka nekocak kiraman katibin, kiraman semuljo katibin tukang nyatet. Jadi orang montro mulja ki bagus kelakona. Sapa jek kocak kiram. Terus dadi orang mulja ya apa lo bi orang mulja. Malaikat kiraman katibin eka dadi malaikat se tukang nyatet kebagusan. Makanya kocak kiraman katibin wa sahibul kirami wa sahibul karimu kiramu kata Habib Ali Habsyi wa sahibul karimi kiramu akan cabi reng mulja norok mulja akan cabi orang tak mulja yakni orang saya coba ya norok coba. Nah makanya juga penting akan cabi orang-orang saya kiram orang-orang saya bagus. Akan cabi ulama, akan cabi orang sesoleh, akan cabi kiai, akan cabi para habaib, para asatid. Berharap kul panjenengan terus ke kancah, terus ke polong adunya ngantos ke alam akhirat. Polong bireng bagus norok bagus, polong bireng coba norok coba. Abasaki orang menggunakan cak kiai sama kiai, polem po. Kiai ngakan turin norok ngakan turin. Kiai ngakan gule norong akan gule. Kiai tak pati punya borung sama keramo tak boleh lembu. Nah, pon. Faida amila mongko ari kalane ngelakoni sapa al abdu kaulo ngelakoni sayyiatan ing kaelekan. Wa arada lan ngarepaken sapa sahibu shimali malaikat kang tukang nyatet kang bagian jogo kiwa sapa sahibu shimali malaikat kang jogo arah kiwa ngarepno ayak tuba ing yen to nyatet sapa si sahibu shimal ha ing sayyi'ah qala moko dawuh lahu maring sahibu shimal sapa sahibul yamini malaikat kang tukang jogo arah tengen amsik nahano sira fayumsiku mongko ngeker mongko nahan sapa si sahibu shimal sab'a sa'atin ing pitung pira-pira saat petong jam petong saat sesaat fa in istaghfara mongko lamun jaluk sepuro sapa si al abdu jaluk sepuro Allah ing Gusti Allah lam yaktub mongko ora nyatet sapa si sahibu shimal wa illam yastaghfir lamun orang jaluk sepuro sapa si al abdu Allah ing Gusti Allah kataba moko nyatet sapa si sahibu shimal nyatet sayyiatan ing kaelekan wahidatan kang siji. Riwayat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sahibal yamini aminun ala sahibas shimal ala sahibi shimal sesungguhnya malaikat yang bagian mencatat kebaikan mereka akan dipercaya atas sahibi shimal atas malaikat yang mencatat keburukan atau kejelekan fa idza amila al-'abdu sayyi'atan wa arada sahibu shimal ayaktubaha qala lahu sahibul yamin amsik
Jika seorang hamba melakukan kejelekan, kemudian malaikat sahibus shimal, pencatat keburukan tersebut, akan mencatat keburukan perbuatan daripada si hamba, maka sahibul yamin, malaikat yang bagian mencatat kebaikan, berkata kepadanya, amsik, tahan dulu. Tak bagi langsung catat bi malaikat sahibul yamin. Beles ni kan. Amsik, stop. Ambu kalau malaikat, cek moro catat. Mak pola burung ni kah? Kita nyatet. Bida bi amal bagus. Mun amal bagus sampian kita beramal le catet punan. Kabit aniat boleh catat kebagusan tining Gusti Allah. Belese Gusti Allah. Mun kebagusan burung le catat kebagusan situ. Mun ngelakonin tambah banyak. Nih orang yang sama mengaji semua jauh, ojen rok jalan. Abali karena abang tak ngiba mantel, tak ngiba baju, ngare becak tapi abali king niat ongkuan, niatul mukmin khairun min amalih. Niat orang seiman lebih bagus daripada amal. Catat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bita bi amal cuba, orang yang berbuat amal cuba esorambu halu malaikat senyatat. Fa idza amila sayiatan, mun orang ngelakonin, fa idza amilal abdu sayiatan, mon la kabula kala ampun ngelakonin sayiatan kebagusan, benih hendak melakukan lah ngelakonin ni kah, benih ya'malu tapi amilah wis ngelakoni, wa idza amina lan arikalane wis ngelakoni, lemari ngelakonin ni kah, lemari ngelakonin bareng cuba ni kabunan, maka malaikat sahibul yamin adabu deka malaikat sahibus shimal, amsik, ambu kalau cak moro catat. Mak pola orang nikah gelem atau bet ben minta sepora deka Gusti Allah. Ambu galu malaikat dan tek galu beberapa saat dan tek galu. Mak pola orang nikah gelem minta sepora ke Gusti Allah. Lam yaktub. Sahabat buku catatan amal gela. Burung saya catat. Ki den tek tobat teh ki den tek minta nan sepora. Mangkana Gusti Allah Subhanahu wa taala senang menerima tobat orang sebanyak tu sana nikah, melebihi senang orang seentar ke Mekah ngelebeti padang pasir tanpa beda kehidupan manusia. Kemudian orang yang ke haji ke perbekalan sangunna, kebutokna, obat-obatanna, makananna, salinana kapiber neng kendaraan, terus kendaraan elang, aben istirahat sejenak elang kendaraan. Sehari ke laut teh temu, sehari ke deje teh temu, ke timur ke borok teh temu, putus asa tedung boleh istirahat orang si musafir kena. Beda orang ngeteraki atau jeren tompaan onta kelek datang tibi abeli ke tempat asal. Jaga tedung lo temu beda. Jeren otabe ontah tak luang bekalah, tak luang pesena, tak luang bekebena. Bunga tak bunga? Luar biasa bunga. Ada real wis antara ODB mate. Karena kakanana pun lah elang. Oh betul lah elang, kendaraan elang kapit. Wis tak mungkin kau odik neng padang pasir sing real luas ah. Ketika saya kejukan Allah Subhanahu wa taala nerema senang nerema tobat orang sebanyak tu sana melebihi senang orang nikah. Tek tobat orang sedateng atau bet ajalan Allah taala aburuh sing ngambek orang bernikah diri senang. Masya Allah ya. Saking belas Gusti Allah. Malaikat senekan tonton oleh tugas dari Gusti Allah. Amsik malaikat dan tek gelu fayamsiku sab'a sa'at dan tek sampai petong saat dan tek gelu sekejap aki fa in istaghfarallaha lam yuktab, mun minta sapora ke Gusti Allah atau bet ke Gusti Allah tek catat. Wa illam yastaghfir, mun tak minta sapora terus pancet ngelakonin dosana, kutiba sayyi'atan wahidatan catat ning situng bida bi kebagusan. Orang yang berbuat kebagusan maka catat dening Allah Subhanahu wa taala, orang gila catat dilipat gandakan. Amalah etikal dening Gusti Allah lebih-lebih dengan bulan Ramadan. Ngajine sampeyan iki tak pada bi ngaji ngak luar Ramadan, tak pada. Ngaji kawudaban panjenengan nikah hadir kaul panjenengan tempat nikah ning bulan Ramadan catat bi Gusti Allah
tak pada ning luar bulan Ramadan tentuan lipat ganda ni kan mungkin karena saya sunat kencer wajib dengan Gusti Allah saking belas Gusti Allah mestinya kebagusan malah imbang mun kebagus cobaan situng catat situng kebagusan ya situng ya tapi enten mun ngelakuin kecobaan dan tek pola minta sapora pola atobat ya korjak gabai bener ya burung saya catat ah lah minta sapora malaikat dedeng gendeng mosok malaikat mun gendeng lah kan burung kan sapora lah sapora maksudnya orang gila atau batongku menyesalongku dak perbuatan niat al-iqla niat tak boleh boleh an-nadam keton kastah nah baru tak catat malaikat dedeng gendeng bingkot tina malaikat dedeng gendeng ya tak benih malaikat mun gendeng tak kening ya tak kening kain mainan wah dosa kene gabai wudu elang wah ngendeng lagi ke dosa tadi cek ngendeng lagi ke dosa kene dosa raja pada dosa ada ke Gusti Allah la tahtakir syai'an saghiratan farubbama asalati damal ibaru janganlah kamu meremehkan sesuatu yang kecil karena sesuatu benda yang kecil akan dapat mengeluarkan darah tak harus betung sama keluar darah cerum pun mengeluar darah pakoh monetetek sengaja ya jadi titanus walaupun pakoh kene jarum suntik keliru nyuntik ya bener tambah sehat abses berekapi maka dosa ada dosa raja dosa kene pun bisa membahayakan sebagaimana duri kene juga bisa berbahaya paham enggak oh dosa kene gawe wudu elang bener kiai mau ngocak ngak nikah wah setan dia cek ngajak bengal ke pangeran dosa kene tombok jadi raja sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit nah engki mes bener tak salah dosa kene bisa hapus kelaban awudu amal sebagus engki wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha torok bunte amal coba bi amal bagus maka kusek diki kecobaan gila keng bener berarti ngentengaki justru neka adalah kesempatan kabar gembira kang kuy orang sebanyak tu sana tutup bi kebagusan kecobaan gila ni kamale tak bau seneka dah tambah kebe kesempatan kebe wudu elang ngaji elang dikelang kapi be bener kan kuy ngendengaki ke dosa kene dosa raja ada dosa kene dosa raja pada bae pada dosa nah jarum mun masih kene mun jarum marah bane cocok benar bi jarum gelem cocok tabun ben karo bi jarum cocok yang benar ya mategi ya masih bi jarum mun benar masih kene cek durintarnya bi tak kuat kok kene mungkin mun sampean nyala ke kancen dosa kene gula nyeltek kok pengen maji busro wah yai jaga aja iku wah kemun saya seltek petenggi lain saya seltek bupati lain saya seltek gubernur presiden seltek kau pengambo ya 5 tahun karo dia to masih dia to rek kaki seltek presiden nge nyecil nge mah ne beni presiden 5 Amerika yang berung sandal langsung ngepega 5 tahun padahal tak tepat nyempeh deto tapi pun beda tindakan tidak menyenangkan perbuatan tidak menyenangkan beda pasal aja pencemaran nama baik wabah habis lapis mare terus dosa ke pangeran tidak rem nah mangkana belas malaikat dikata catat kecobaan ni ki dentek gelu tunda ki beri jedah ki nangan selama petong saat sesaat ni kan kita habis sekejap mun gelem minta sapa ora astagfirullah ya Allah Gusti tak sengaja kula berbuat ngak nikah ya Allah tepresetong ku abu atau pet burung teh catet kusak sokorongkuan atau beta ya Allah laku boleh benih menyesal nikah nah pon
La ilaha illallah. Fa idza qabadha fa idza qubidah mongko ari kalane den napa niku den cabut sapa al abdu kaula wa wudi'alan den seleh sapa si abad fi qabrihi ing dalam kuburane abad qala mongko dawuh sapa al malakani malaikat loro. Malaikat dua ki malaikat tukang nyatet nika. Ting pun lek sabek kulibi sampean lek kalah debuk nyabe ni. Sabek ning kuburan. Allah, pekol bi oreng. Kendaraan lain ponan. Arobe katel. Sekali-kali nyejel. Mun beda katel nganggur enten nyejel tok kata apa rasana. Ada rem kira-kira abek numpak kadaria. Lah ada iyalah. Ya iyalah tumpaan kulit sampean lah. Tak kira burung. Bila pun lek tebuk nyabai sahabat ning kuburan. Menter pada nak menter pada lanceng umur. Lamun depak kebajian menter husnul khatimah. Ki pasti ni terjadi pun. Maka malaikat dua ni debu ya Rabbi tu Gusti wakaltah masrahaken panjenengan makilaken panjenengan pasrah panjenengan na ing kita bi abdika kelawan kaulo panjenengan naktubu hale nyatet kula amalahu ing amale abdika waqad kubidat lan teman-teman bus kapundhut apa ruhuhu arwah abdika fa'dan kula nyun izin ing panjenengan fa'dan kula aturi paring izin panjenengan fa'dan kula aturi ngizini utawa paring izin panjenengan lana maring kita nas'udu hale munggah kula ila samai maring langit. Gusti ajunan ampun mempercayakan penuh deka abdina untuk mencatat selama odin ke bulan ajunan kak dinto dari amal-amal perbuatan nah makin ampun datuk tada umur ampun sobung saya catat tah kaulanya on etika ajunan Gusti untuk naik ke atas langit ngebecatatan amal kak dinto fayaqulu mongko dawu sapa Allahu taala Gusti Allah taala as-sama'u mamlu'atun minal malaika yusabbihun. As-sama'u utawi langit iku mamlu'atun kebek penuh minal malaikati saking para malaikat yusabbihuna kang padha maca tasbih sapa si malaikat. Farji'a mongko bali sapa sira loro. Fasabbiha lan maca tasbih sapa sira loro ni ing ingsun ala gobri abdi ing atasi kuburane kawula ingsun. Fasabbiha mongko maca tasbih sira loro ni fasabbihani mongko maca tasbih sapa sira loro ing ingsun ala gobri abdi ing atasi kuburane kawula ingsun wa kabbira lan maca takbir sapa sira karu wa halala lan maca tahlil sapa sira karu waktu lan nyatet sapa sira kabeh sira loro zalika ing mengkono-mengkono yusabbihuna napa niku tasbih takbir tahlil telok nikah tasbih takbir tahlil sabbaha kabbara halala li abdi maring kawula ingsun hatta ab'atha sehingga nangiaken sapa ingsun hu ing abdi min gobrihi saking kuburane abdi kawula nyon edih Gusti ya Rabb untuk ongke ke atas langit karena tugas dan kawula ampun sobung kak dintoh kawula abeli ka langit ngeba amal perbuatan selama odin si mayit pene ke Gusti Allah taala debu as-sama'u mamlu'atun minal malaikati yusabbihun wis ada kenangan kanggo sampeyan malaikat langit penuh bi para malaikat se maca tasbih siang malam farji'a beli sampeyan fasabbihani sampeyan maca tasbih maca subhanallah 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 ala qabri abdi iyat tasako purna kaula kabula tang kabula wa kabbara wa halala terus kencerna bagi datang ke bulah Allahu Akbar belas Gusti Allah syukur maten Islam lah malaikat burung saya ongka walaupun tugas selamares si mayit ni kampung tada umur tetap esoro tasbih esoro tahlil esoro takbir mereka amma berdiat tasakubur sampai bila sampai yauma yub'atsun sampai orang kelek berjaga dengan alam kubur pagi dina kiamat keluargana gantok petoken tetanggana gantok petoken saat tahlil, saat takbir, saat tasbih afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah atahlil kan peto ngareh
Marsini ke baca sampai 40 hari tak banyak lah sepeh. Cukup anakan mon kober. 40 kabit beda orang boleh ni pun ngonceng kinangan. Mun tak yonceng ada orang datang 40 hari nyatos sah pendaan, pendak kedua, pendak ketiga nyebu ngonceng boleh. Tapi para malaikat tasbih, tahlil, takbir terus sampai hari kiamat. Kita tahu dulu setak kulit sampean dekat Gusti Allah. Anak ada karwana tasbih benar, anak ada karwana tahlil benar, anak ada karwana takbir benar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, tahlil nggak nikah sampai berapa hari kira-kira? Setahun tak? Tak kira bapak nyak penyak kok burung tak kok keluar boleh. Keluar boleh, tak kira gelem ngaku kesambian. Oh jerengkung ngeri ya. Ngobur ke kuburan engki nangis king tak kira ngenep, tak kira ngenep. Si ngantuk tedung, si lapar ngakan, si arjeng ngenom, wis. Mungkin untuk beberapa hari. Mari sini ke mon soleh, setiap mari solat ngangkat tanang dugel aja doa. Selalu maca Al-Fatihah mon soleh, mon nenten ya wis. Kita kubur ada etat petat dunya nah. Rebuan warisan pun. Hah? Naudzu. Tapi bayangaki Allah subhanahu wa ta'ala sampai yaumu yub'atsun, sampai dina kiamat baca ke di dalam kubur malaikat suruh tasbih, tahlil, takbir. Oh ya berarti tahu saya tahlil cukup tahlil malaikat yunten. Karena orang tua ni keseneng oleh kereman dari tretan, oleh kereman dari anak ni keseneng. Aneka pun dari malaikat ni kemun cara bonus tambahan, tapi sampean kudu andi kiriman si asli nika karo sekadar aberi abantu. Tapi anak nika saya yarep tretan, saya yarep bele, saya yarep tetangke, saya yarep mon enga. Ngonceng 40 ada berkata kerasan. Mun tak kelar apa ngonceng. Salah halaman, benih perengan gak ada berkata. Iya mon karo tung situng sampai buat duan sampai petong ngaren kerupuk tak apa-apa. Kerupuk gerungan loh. Miteng mai kocak kerupuk gerungan bacet ngak gerungan bunter. Cukup. Pak paluaren ben kerupuk gerungan. Ya pas kerupuk tak kira kakan. Kerotok. Ki merkate. Tapi bayangake malaikat Allah Subhanahu la ilaha illallah belas Gusti Allah king kulit sambian ni secek saran nongku kah tak lem ngerti tadi orang tak lem ngerti tak lem paham Gusti Allah lecek belas ngak nikah hadis ni kan Nabi sak cerita nikah pon surah tahlil takbir wa qala ta'ala lan dawu sapa Gusti Allah taala kiraman katibin ing malaikat kiraman katibin arapa me kocak kiraman katibin nika sammahum ngarani sapa Allahum ing kiraman katibin ing malaikat ngarani kiraman katibin ing malaikat kiraman katibin di annahum krana sak temene malaikat kiraman katibin idza katabu arikalane nyatet sapa si kiraman katibin nyatet hasanatan ing kebagusan yas'aduna mongko padha munggah sapa si kiraman katibin biha kelawan hasanah munggah ila sama imaring langit wa yu'riduna lan padha mentoaken menyodorkan melaporkan ha ing hasanah nglaporno alallahi taala ing atase Gusti Allah wa yashhaduna lan nyaksiaken sapa si kiraman katibin ala dzalika ing atase mengkono hasanah kebagusan selakonen fayaquluna mongko padha ngucap sapa si kiraman katibin inna abdaka sak temene kawula panjenengan fulanan yaiku fulan iku amila ngelakoni sapa fulan hasanatan ing kebagusan kada wa kada ing mengkini wa kada lan mengkini wa idza katabulan ari kalane nyatet sapa si kiraman katibin alal abdi ngatasi kawula nyatet sayiatan ing kaelean
Yas'aduna mongko padha munggah sapa si kiraman katibin ilas samai munggah maring langit. Wa yu'riduna lan padha mentoaken sapa si kiraman katibin ha ing sayyi'ah ing kaelekan ma'al gummi sertani susah prihatin, ma'al gummi sertani prihatin wal huzuni lan susah. Nyamain kiraman katibin sebab malaikat kiraman katibin neka kebanyakan nyatet kebagusan. Li'annahum idza katabu hasanatan yas'aduna bihi ila sama wa yu'ridunaha 'ala Allah. Karena malaikat kiraman katibin neka bila nyatet kebagusan langsung ongkar ke langit. Langit ongkar ke langit dan melaporkan atas perbuatan-perbuatan kebagusan manusia siampun lek perbuat. Dengan bangganya mereka para malaikat kiraman katibin dengan membawa perbuatan amal yang baik untuk disodorkan kepada Allah tabaraka wa taala. Fulan bin fulan ngaji Gusti, fulan bin fulan ada urusan Gusti, fulan bin fulan sedekah Gusti, fulan bin fulan apasa Gusti, fulan bin fulan kebagusan kabeh catat. Bangga malaikat nge buku catatan amal kula. Sebaliknya wa idza katabu sayyi'atan, bila malaikat ni nyatet kecubaan alal abdi sayyi'atan yas'aduna ila sama wa yu'ridunaha ma'al ghummi wal huzun. Bila ngi catatan buku catatan amal cubaan saya perbuat kuli sampai ni ketodus saya patawa deuk Gusti Allah. Mun saya kebagusan kula wa yashhaduna saksi aki deuk para malaikat selain bangga. Fulan bin fulan berbuat saya Gusti saksi aki dekat para malaikat selain. Tapi mulai nyatet kecubaan irep nondu sosa prihatin tak kebesah tak mampu untuk menyodorkan perbuatan amal nikah. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah taala, ya kiraman katibin, he malaikat kiraman katibin, ma fa'ala abdi, ma iku opo fa'ala agawe sapa abdi kawula ingsun. Fayaskutun moko padha meneng sapa si kiraman katibin hatta yas'ala thaniyan wa thalitan sehingga den takoni yus'ala den takoni sapa hatta yas'ala sehingga tanglet sapa si Gusti Allah thaniyan hale ping pindho wa thalitan hale ping telu. Apa saya catat bibaan malaikat nondu kira-kira apa perbuatan tang kebule jadi mak sampai todus bibaan malaikat. Tanyaki sampai dua kali sampai tiga kali. Thaniyan wa thalithan. Amal apa saya saudara kina? Amal apa saya lapor kina? Nonduk malaikat tinggal tak bebetodus. Kul mungkin, kul sampean mungkin bangga saya maksiat. Oh bangga bisa maksiat. Saya tak solat bangga, bunga, akhlak kina kan. Orang saya maksiat dalam keadaan akhlak pakik peleman kengar sadapan Allah abadi dalam keadaan susah. Terus dalam kebodohan senang berfoya-foya, berpestaria dengan kemaksiatan. Bahkan bangga itu tuaki kemaksiatan. Bodoh live Facebook, live IG, padahal apa nama maksiat. Walayadu billah, bodoh kadang pakai ganja narkoba, live streaming. Seakan-akan orang malah tahu kapi, bangga dengan bangganya. Hei kuaku ning akhirat, orang ngak ning nangis tak remar sampai dina kiamat. Malaikat todus nih saumpama kule bi sambian Pak, kule bi sambian saumpama nih ka manter boy tu saya sapora bi Gusti Allah ke ngedep ke Gusti Allah ngebetu sesingak nih kebenyaan padahal lek sapora sabe di memuare gara-gara. Contoh anak amo sobi ring tua atau karbi ring tua dahsyat to karena akhirnya anak atau bet menyesal minta sapora de ring tua na tak melina boleh menyesal atas perbuatan. Wahai tang anak tak apa-apa buat mulai nak kursia beli boleh perbuatan buat saya coba kala mulai anak ni kenunduk todus walaupun lek sepora kesalahan lebih ring tuan murid di salah ke guru tambang luar biasa can guru na sekolah boleh nak tak apa kursia beli boleh kenakal na buat karena buat ni terlalu kenakal na king tetep bani sepora pau enggak kelas buat nak sokorom ambuongku cek kal nakal nonduk anak murid kelak todus terus dia rumah kulit sampean sepora bi Gusti Allah ngebetu sesengak ni kebenyan sabar di memuar gara-gara Pak. Oleh karena dinto
malaikat kiramang katibin ni kebelesar dekat kaul panjenengan. Tugas dening Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencatat kebagusan-kebagusan kaul panjenengan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala tabu bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap manusia, setiap jiwa bima kasabat dengan apa yang telah ia perbuat rahina, ia gadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kuli sampeyan iki pagedi dekat Gusti Allah taala. Oning megedi sampeyan. Sampeyan mun megedi emas, ya nebus emas. Sampeyan mun megedi HP, ya nebus HP. Sampeyan mun megedi TV, ya nebus TV. Sampeyan megedi apa ya amal ya? Mun megedi emas, nebus emas. Mun sampeyan megedi kecuban, ya tebus TV kecuban aku. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap amal perbuatan kul panjenengan nikah dalam hakikat apa gede dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak luang, gede nika tak luang. Esempen bareng sampeyan, tak kira teporo bareng sampeyan. Pun bede catatan nah, bede nyaman nah, bede tangkel, bede jatuh tempo nah, bede gede nika. Sampeyan tak bisa nebus mun bene bareng tibi tak kira. Mun sampeyan nebus 5 gram tak bisa nebus 10 gram. Mun sampeyan nebus, mun sampeyan megedi 12 in ya tak bisa nebus TV selayar datar. Tak bisa tapor pun berde catatan pun jatuh timpun berempat apa saya kediaki komplit ada saya tapor sobung illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang bekal nerima buku catatan amalah kelaban tanang kanan. Berdasar ada bu illa ashabal yamin ini adalah atfalul muslimin, anak-anak kene se mateh sebelum balik kocah ashabul yamin. Tapi juga berdasar ngartin ashabul yamin orang-orang se nerima buku catatan amalah kelaban tanang se kanan. Fi jannatin yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Dok rumah kabar beri swarga, Masya Allah sehat kian alhamdulillah. Kamu kancan sampian 9, kamu anu fi jannatin yatasaalun anil mujrimin, atanya dari orang-orang se banyak tuh sana tuh orwane serta ya berdiri sangkong ngetelak gelo anu patang-tanya masalakakum fi saqar, apa yang telah membuatmu kamu terjatuh ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kau letak salat selama udin. Walam naku nut'imul miskin, kau letak pernah beri dekat fuqara masakin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kau la omong bareng sini bener orang apolong ben orang-orang sebanyak omong. Kastah kare kastana. Mangkana tore usaha. Bener masih gula bener yang kebanyakan amal Pak, pada sengkan pada tak kenceng bener yang kebanyakan bener pada belajar terus jadi orang sekuaku cita-cita sepaling utama terus jadi orang ashabul yamin, terus jadi orang seahli nerema buku catatan kelaban tanang sekanan. Ala kulli hal malaikat ashabul yamin terus kiramang katibin terus tak sampai sa beri terang aki beda berapa banyak malaikat? Hah? 5. Nah kalau pai saya beri lah kalau pai. Banyak beda? 5 sedua siang sedua malam sesitung dengan terus tak buambu norok buntek kalau panjenengan. Bersada bu malaikat situng ni kocak kiramang katibin. Saya nyatat kebagusan, nyatat kecubaan king todus maloh mun nyatat kecubaan kulit sambian ni. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu, Inna allaha yanhakum 'anit ta'arri fastahyu minal malaikatil kiramil katibin. Inna allaha sesungguhnya Allah yanhakum melarang kalian semua 'anit ta'arri, napa ta'arri nika? Abengkang Pak, abengkang telanjang bulat
Larang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fastahyu minal malaikatil kiramil katibin, maka malulah kalian semua kepada malaikat al kiramil katibin alladzi la yufariqunakum, yang mana malaikat tersebut tidak pernah berpisah dari kalian kecuali telo tempat. Ini kedabun ulama ekocak darurat ponan. Telo tempat nika malaikat apa sahabat usaman. Selain ini kapolong terus. Ngaji, sholat, ke barat, ke timur, amaksiat, terus maka nerotodus. Khusus orang cak bengkang. Petodus mana bengkang. Ani tari cak sampai abengkang, ariyah cak sampai abengkang telanjang bulat. Kecuali telo tempat. Pertama illa indal ghaid, kecuali mana padeng. Ning tempat saya tertutup, mun tempat saya terbuka yo cak sampai telanjang. Bisa sampean nyoro kancana ro tutupin, atau lebat kendaraan, atau lebat ning budina tembok sekira tak padeng ka orang. Aneka orang sak bengkang ngak nika wis haram dosa gadik nika senyebabake orang siksa ning alam kubur. Karena tak ngegep aurat ponan, yang gep dosa kene. Maaf kula non sewu, maaf dan kadang santreh mondok mandi abareng pada bengkang. Hati-hati nih. Hati-hati. Ada riwayat Kanjeng Nabi mandi abengkang sobung, Pak. Karena Kanjeng Nabi ini ke sifat dosa melebihi sifat dosa peraban mau tonton. Tak pernah rasana Kanjeng Nabi mandi abengkang, tak pernah. Walaupun sebagian ulama mandi ini kan pun termasuk darurat, kening abengkang. Menabi neng i'anatul talibin, orang yang mandi ini kan benar termasuk darurat. Karena Kanjeng Nabi tak pernah bengkang mandi ini kan. Tak pernah bengkang rasana Kanjeng Nabi ini kan. Padahal yang tempat si tertutup Kanjeng Nabi tak pernah bengkang. Saking taudu sedekah Allah Subhanahu wa taala. Tanya ki, apa Kanjeng Nabi? Karena ada tempat saya lepas atau saya lopot dari pandangnya Gusti Allah. Le engkau tak terro Allah taala memandang dengkau dalam kebadan bengkang. Mak teti orang salah ngare. Toron di atas lah bengkang. Pergem. Sekana narokok sekacer tekem. Mengomongan bi Kanjeng ngarek di Mabaniai Timur. Banyak lumayan anu beri diri kocak orang kata kedang. Kocak kedang rek orang. Tak ora masa bener aurat, padahal aurat bodoh boleh bogon orang ngasih motor nih bunga sembah kantok ngaku ning setekem jia aurat ngara. Nggak beringsang sekali potongan. Padahal aurat nih wajib jaga. Kadang orang ini tak sadar tak romasa. Karo ning setekem tok ji saya tekem. Tekem tak kebuah pangul pa. Kini kasih marake seksa alam kubur, hati-hati. Allah taala ngelarang dari abengkang. Padahal abengkang telanjang nikah oleh termasuk ning telo tempat indal ghaid. Ketika aben gelek napa? Apadeng. Tapi sebagian ulama karena Kanjeng Nabi tak pernah rasana apadeng abengkang, tak pernah. Bodoh boleh tak kelar ngebejedeng, tak kelar ngebejedeng tak kuat. Ngebei bungkuk kuat, ngebejedeng tak kuat, mak ditintar ke sungai. Alang ngoy, ngak putri duyung si bine, cek ratin ngak kempar. Mak tak di temburu ento orang laki ngak neka. Maaf kula non sebu, kula tak nyebut di sana. King bede pacet di, saya pacet mayoritas orang yang binen mandi ke sungai. Terus dari rumah ya pada dosa kapi, selake ya dosa. Apa karena membiarkan orang bine mandi ngak neka telanjang ngak neka. Tak takok tak cek. Dek remah tak takok beda orang jahat. Cek orang sempen beda kadang ki orang beda orang jahat kok. Saya simpan lembung kan beda orang jahat. Apalagi saya neng sampai war-war nggak nikah. Ya, tanggung jawab sampean kuaku. Dan kadang kita laki bisa laki. Dak songai teraki bi laki nah. Metak ngebe jeding sing ngekuat ngebe bungko. Sing ora ngebe jeding ning semeter masuk 2 meter. Ngebe gedeng. Beda orang sampai dia lauk sampai di lauk. Beda orang dari daja sampai di daja gedeng. Sampai dia jadi bingung punya orang kanan kiri pacer bingung. Tak aji orang ngak nikah. Makanya orang semukaan auratnya kayak ilang haibana. Orang mukaan auratnya kayak ilang haibana. Nah,
Nomor 2, malaikat ni kata abolong bi kuli sampian, selain ini ka apolong terus. Indal janabah. Nomor 2, tepat junub. Mereka mau junub jadi tabit. Malaikat malaikat apolong boleh. Tedung junub, ngakan junub. Orang ngakan junub ni ka yurithul fagr. Bisa maraki fakir. Minimal awudu mon sampian tak bisa mandi, minimal awudu. Enggak roleh nyeting air lah akelak. Lah awudu aduh apa? Separuh badan jan. Junub ni ka saya malaikat tak gelem bolong, malaikat kiramang katibin ni ka tak bolong tak ndak bi orang junub ni. Obuk saya keker dalam keadaan junub, aku ceker dalam keadaan junub nangis. Terus dak orang kula akunteng, kalau pai cak junub akunteng, hutai seram kapi pad pancet lah besa lah. Tetap dalam keadaan junub kula. Seram nawaitul ghusl li rabbil keng la tak ada obun ki percuma junub. Nah makanya Sayyidina Ali tak pernah ngobu-obu gundul terus Sayyidina Ali karena takut obu rontok keker. Nah ki terserah sampean ngobu-obu nyaman, tak ngobu-obu gundul ngak kule ni gundul rang-range temu nyaman. Akatas elang dia. Junub. Nomor 3 wal ghusli indal ghaid indal janabah indal ghusli. Fa idza ightasala ahadukum bil ara falyastatir bi thawbihi aw bi haitin. Dabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3 mun tepat mandi. Malaikat tak bolong, tepat apa deng? Tepat junub, tepan mandi. Fa idza tasala ahadukum bil ara ketika sampeyan neka amandi ning tempat-tempat atau qadil haja ning tempat-tempat ngak lapangan si tak tutup falyastatir bi thawbihi maka saro tutup bi kelampina bi saronga au bi haitin atau kelaban tembok au bi sayyaratin terserah atau kelaban apa sih bisa nutupi orang saro sabak yadek matalan jaga kita kok beda orang tak apa kula mari nyoro sini kan nih muksin abang nih ada beda orang nih awan jangan bi muksin cukeme gula demar wa duko bang to kui bang ya takok beda orang ku akam memang pong peteng bang keme oleh pertengahan pak utak moro beda orang pengkiran teh temo ce moro beda orang dek remah banje bang jan ko Allah ada orang sarong pak nan jadari ya jan ko kula akan main yang budi motor sama tempat yang rara ada orang duko di sana ada orang tahu kena nabung nejin di sana abang roh dente abang muksin nih bang dente bang tahu beda orang juga bang tahu kayak ngelole je ngaramu so teh murah temu budi pengkiran orang aduh hari jatuh nama hamba deh kok salam tahu sama HP kayak ngosok sama HP viral longku kok tempat aja kadung kok. Nah, oleh karena itu cek ben seroban nih kah muka orang cek ben seroban mandi somber mandi pelumpeng mandi neng songai tahate larang bi kanjeng Nabi nih kah haram nih kah mau sampean mandi bareng calanan nah cek sampai mandi tebengkang ini apa sih macek beren mandi neng dalam jeding re macek kata cek beren mon sampian mandi neng luar bil araf falyastatir bi thawbihi jak mandi abengkang soro tutup atau ngangkui napa saya bisa tertutup nek pun mun bi tibieun nya mun bareng iya tak bener ponan mandi bareng apa boleh jeding beta oleh nah neka telok tempat neka malaikat saya tak bareng kula ben panjenengan mosok seneng orang tak bareng malaikat kiramang katibin malaikat rahmat malaikat selalu nyatet kebagusan sampean maka hindaren telok neka jak bitabit artinya mun apadeng ki jak bitabit sakader neka pun ning jeding sorong ngakui alas kaki sorong ngakui penutup napa neka supluk napa neka handuk soro tutup mun bisa jak abengkang hebat lebih hebat boleh jak bitabit apa nyanyian jam kuadung iktikaf ya masjid iktikaf WC jeding ni kena setan bola na kena mereka bengkang jeding ni kamar kan orang mun labu jedingnya benyan pun biasanya terus tak sahaya biasanya karena kena setan baca di jeding ni kah
Nah, nomor 2 junub cabit-cabit. Tulis minimal lah wudu terus tedung mun sampean sengkah. Wudu jak sampai tedung dalam keadaan junub. Pahami? Ongguan. Mun tak ngalak tak ngedeh. Lemes loyo kayak anu tak kuat wah ya. Mandi ini kejugaan malaikat tak bolong. Apa deng? Junub napa? Mandi. Namun apolong bi reng bine lah ini termasuk darurat ponan, tak bisa hindari ponan. Apolong bi sebine nikah kening abengkang termasuk darurat. Mulai nikah bener darurat karena Kanjeng Nabi tak pernah rasana bengkang. Hatta apolong bi rajin-rajin tak pernah bengkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aji. Sayyidina Ali bin Abi Thalib selama apolong bi Siti Fatimah tak pernah rasana bengkang. Mun sampean kon tak nyaman mono. Kurang sip aja. Ya tina kor tepak jedok lah tak apa-apa. Kor sengak mau mandi cak bengkang, cak akang bengkang ben saroben, mau jeding tak masalah. Apa deng, iki juga cabit-cabit. Nomor telok mon junub juga apa? Cabit-cabit. Neka malaikat neka tak apolong bi sampean ning telok tempat neka. Karesa kone lenceng dah. Nah, karesa kone. Sampai 3 kali malaikat Gusti Allah ini katanya, apa saya catat? Apa saya catat? Faqulun maka padha jawab sapa si kiraman katibin. Ilahana do Gusti. Ilahana do Gusti kita. Anta utawi panjenengan iku sattarul uyub, zat kang ahli nutupi ing pira-pira aib. Wa amartalan perintah panjenengan ibadah ka ing pira-pira kawula panjenengan bi an yasturo yen to nutupi sapa si ibadah uyubahum ing bi ayyasturu kelawan yen to nutupi sapa si napa niku sapa sa ibadah ka uyubahum ing pira-pira aib ibad. Innahum sak temeni abdi innahum sak temeni ibadaka iku yaqrauna padha maca sapa si ibadaka kulla yaumin ing saben-saben dina kitabaka ing Al-Qur'an panjenengan. Wa yarjuna lan padha arep-arep sapa si ibadaka satrona ing penutup kita. Wa yaquluna padha dawuh sapa kira wa yaquluna padha dawuh sapa wa yaquluna padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ing maca ayat ya'lamuna ma taf'alun. Ya Allah kula tak bengal kula Gusti semuka amal cubaan kebulan ajunan kak dinto karena panjenengan adzab si ahli nutupin ban panjenengan juga na perintah deka kebulan setuju untuk nutupin aib orang lain. Kau tak mampu untuk muka Gusti, kau tak mampu untuk muka kecubaan amal perbuatan kebulan panjenengan. Can malaikat kiraman katibin tak mampu untuk muka untuk membeberkan perbuatan amal cubaan manusia neka. Sehingga malaikat neka maca ayat dalam Al-Quran yang kita neka ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun seakan-akan jawaban neka ampun cukup kang kuidan kaula karena malaikat ngaoningin deka apa saya lakonin al-ayah wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim ning Al-Quran. Wa inna alaikum lahafidhin setiap manusia beda malaikat muhafadzah hafidhin tukang nyatat sera kiraman katibin mereka malaikat-malaikat se jemuljuh mereka malaikat yang kipaneka yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatan yang baik nyamana kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Sifat kiraman katibin ya'lamuna mereka mengetahui ma apa yaf'alun taf'alun yang kamu kerjakan semua. Malaikat oning kapi jadi membaca ayat ni ke malaikat yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun al-ayah. Apa jawaban Gusti Allah? Fa'ana mongko utawi ingsun iku yasturu iku nasturu nutupi sapa ingsun uyubahum fa'ana mongko dabuna fa'inna dabuna malaikat nika fa'inna mongko sak temene kita iku nasturu nutupi kita uyubahum ing kekurangane ibadaka wa anta utawi panjenengan iku alamul ghuyub zat kang ngudaneni ing pira-pira kang gaib. Walihada moko krana arai ikilah ya'lamuna ma taf'alun
summu den arani sapa si malaikat niku den arani kiraman katibin ing aran kiraman katibin. Nika asal muassalah malaikat gelek nyaman kiraman katibin. Polan tukang nyatet kebagusan. Matur dadi ilmu sing manfaat. Dadi mun berbuat maksiat mikir dua kali. Tak todus ke malaikat. Catet. Mun berbuat coba mikir dua kali dak rema kira-kira kuaku ngebetus sesingak ni kebenyak ni saudara kita kang ngarasana pun Gusti Allah. Nah, mun andi pegangan ngak ni kasokor ilmu kuli sampean ni kemanfaat tak pun ngaji ni cek sekejap. Mosok abid ngaji dia. Mosok sampai 2 hari 2 malam kan enten. Berapa sih mati lawai. Karo ning saja melesuan gula lebih sampean. Ilmu dia bisa cek ngajak takut dekat Allah Subhanahu. Dadi malah tak selong, tak dol, tak los. Ki bedak rimah tuh mari ngaji. Malaikat kanan kiri kiraman katibin. Malu abek cek malaikat tukang nyatet tapi malu. Mak dadi sak maksiat tak malu. Pandi malu sekali ke pangeran. Nah, termoga dadi ilmu semanfaat. Wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا الله وأخلا أتقيا علماء نخضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا الله آمين واغفر واستر يا رب وصلاة الله تغشى المصطفى صلى الله عليه بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبريا خصوصا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخاعقل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شادي والمؤلف في هذا الكتاب ثم إلى أمواتنا وأمواتهم خصوصا إلى صاحب الحول الحبيب أحمد بن هود الحسني وأصولهم وفورهم ثم إلى الحبيب هود بن إدريس الحسني وأصول مغفورهم
ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا القرآن وما عملنا من عمل صالحات في شهر رمضان أعيد علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وعمن بعد ما تحب وترضى وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وقلبا وعلما نافعة وعملا متقبلة وعلى من أسلافنا صالح مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.